نجوم. انا حمام السرمدة، انا مش زغلول السرمدي. حاضر يا استاذ حماد. اعملها لي ايه بقى؟ تعملها لي بقى يا صعيدي. انا اللي قتلت متولي، انا اللي قتلته، وقتلته ب 43 طلقه في راسه، خلصت البشريه مني. عارفين قتلت ليه؟ عشان سرق مني نواره حبيبه قلبي. ايوه انا اللي قتلت متولي وضربته 43 طلقه في دماغه عشان اريح البشريه منه ومن ظلمه وعشان اتجوز نواره حبيبتي. انت ليه بتمثل؟ لا انا عايزك تبقى بمثلش اهو، حقيقي. ما بمثلش، هو كده حقيقي اهو. طب بص اخر مره بقى هتقولها لي وانت ايه بالطريقه الاولانيه. انا اللي قتلت متولي يا سياده القاضي، انا اللي قتلته يا سياده القاضي، قتلته عشان عمل فيا العبر. يا سياده القاضي، ايوه انا اللي قتلت متولي يا سياده القاضي.